Afie twemu na finance minister ede eye oman akonwa sika ho nsem ekoto dwa ewo emrahye bedwam na enumu ena ba beto dwa se eyade a Asante Mampong yeso ye chefa ewo eye sa akonwa sika mu ya kwan ahodo a yenya enyeye ewo krom ha empanifo esusu a na ese be 20 km roads ena wo mu ebehwe asisi aye bibia kamakama ha okọ eye bronobe ti se da ho bosofo eye ebrukutu aso ena afi anti-comfort mpotamu ho a yefre ho awaye so a na ese eho akwan eyade a enkoye kra na no ena afi no ekọ na wiye no contractors awodo na pi ebe hya ase ema eye afi nso esi mu no ene odru eye anti-comfort ode kọ eye university campus ekọ eye water supply eye baby a ensuo no ye pompe maneba Asante Mampong mpotamu nyina no a eyade ampanifo hya ase a wo ye eho ekwan no na yebo modern eko eye owura Thomas Apiakubi wona ye aban na musini ewo Asante Mampong ha wode ensem to eye omanfo anim Mampong kwa no ya menchade anam president Nana Addo Akufo-Addo and the minister for rules ana Mampong hina dasibre ana na suma for Nana Nwase hine ina kabo Mampong kwa no town rules no nyaminti ze yanya bia contractor for was wa omo yeso aduma nti wo hia abrukutu aso wa kase contractor na ba a wa aduma at the same time no contractors me nu wa Mampong a ba ko eye awaye so anti-comfort ho ko si Mampong the bia me water treatment plant ni wono onso na ni abde gidigidi onso o aduma menim say na wochwe be kon da wie na another contractor wono no na wo hwe abaye da ho ene Mampong tunsum ono so abasite onso oye adwuma enti Mampong afi we de etoye yi a yami adom yedem dika ka na president wasifom on minister for news Mampong kwa no Damascus ne cemetery road so also contractor was so oye so adwuma so far no say afi we de Mampong town rules ni de yamenti etibi yama Mampong befe se ne fata ya sa kai Mampong fo se ebi wo ho ana obo de ewo kwam town planning for no ene oba rules for beba ya mejani hu se ekwaya ye beye obo de isisim o mankani wo ho a no ebeso na kwa faso be ye free kwa mo na enko ba se ebi aban abese ma de bo so abi ada o japade bi mesrami nua mo tunsom no se tunsom kwa na kada ho de no nti se na men chade no se contractor started down din se apa o sa started tunsom de no na o hwa free attack de dem okonyina no containers any cars ne na ma bebebe na aye homa resre obia pese no bia benya manso yeji free ho sana makoye kamamenka nti enso ya de se de to Mampong manyan na se resre so se bia contractor no wodi ni bi ba ne bia na obi abetia obi na so a yen na yen kan na nyefi asem enyen koye ntokwa ko famra hye yen se ya bia be hye na asema ba na contractor ntia an siasem na no na bia na osano ma no kwa e bia na age yen sem na bre pese kwa no ye kamakama na bia antimi anya nti ebe se yemfa botre na yemfa nuado ne contractor no nkofo do no benya entra na munye duana ma